Kasan Senong Development Organization West Gentle Hills District Bakentup ya Kasenong Baratu Sabah Mai Tieng Mukro bat Jong Kensur kalapha da kajingtho somtirang ba kajlar rangkat kajingkentu bo untuklar bat ban pha pensenge ya kajingwan kurup cekabe an di Karbi Anglong Block 1 Assam ha kate district loong badangshen kajla Assam kalate da ka pulis opus ha Sabah bat ladep an pli pai ba ya kate ka office da UMLE na kajla Assam ka khat artrik jeliau arjar arpwe lakdoru ba ki babun ki kijingsha pendik kinosong senong da ki border Karbi Anglong kejela Assam. Haus nam arjar lai sangut kinong rep kila sya penyap ha kasenong mukro badang sen new tuli kecakarep kibla sya thang dusman hasaba. Kita kisan senong development organization was Gentle district menta kasingi ka absolutely jelio kila lek ban yekendu yo mutirang ba bat layalam ki do meli ka UDP na mau ko yokutansi uba nujor ki sungo yakiramba senong jong kita kisan senong. Habai keren bot wei rang ba senong uba daman ki susyang ulong ba ki pulut sam ki jupendik barbo di kinong song jong ki tain kaput namar kata ki wan ban kerpa di sarkar ban pensinge sisendon ya kata ki pulis opus ha kata ki tain thao yong ga mekhalaya hai chai thao cha area yong ga chrong saba ka share khat kasla temot in ga leng yong i temot i kerpa di sarkar lar nang em ga lat yong sarkar usnya bahagi pensenge mardor ya ga ni ga opus wa tai ki Assam dan Chanagi jadi tahu nang to pai suli sarkar mekhalaya ga jadi ni kulit yang Assam jo pendik ki mana teler bonsen jo pendik ki teman da kat nang chong ki koi lom da jo pendik ki cho library cho lai khinda gam to le i la da taw ye cham kim ram not u ya kalam go ki la ti bi re te kat to bathan da chong ki tai ka jing e ye i to go krota hai tai soba chong hai tai kam te la khat ar tarik sedang khat ar tarik wai ki ka kular na itu mod biang hi kular yang sarkar yang hi tang watain sar bo mele iktena ikam no wan da bunsen ibarabar sarkar mkhalaya yang itu rap dendep to rekam iklam to rekai ikam ikten da mod biang hi tang ga kam no wan rap duna kate to gejing yo yang iku chong sa chaita cha bordar sta Habai keren bagi laptai kebor hadim ladep bani kendo yo mutirang ba uba nujor ki sungo luang ba mutirang ba ladep ban ai ke jingkular bo un persenge sisendon ya kate jing trekam kate ka Assam police outpost bo ladep ru bani keren bo mutirang ba ka Assam nagaliang jongi nagaliang jongna teman nagaliang jongki nong shong gerang ba shnong ba per ni yang scam kanong rim bangi ni persyak ye kan ke jingle jong sarkar Assam kalau ke jing shna jongkai ketiga pos apok nasional Sabah. Nama kumbangi baka katkum ka status quo bujing keren. Ban nakali yang jongga government of Assam kamde ban le yakum gili gijat kam kham tame haban shna yeka polis pos apok ka pot Assam jongga Meghalaya jong. Ke kai ka ye kamdu siam kai ka jong keren. Dagwas ngukumen ni ai kublai kerpang yo siam jongi ula ai ka assurance ba ya kan ga opos ya ka sarkar Assam kala depsna ka dei ban pensange sisundon par halor kan ni dengan siam uang ba ula dep ya take up igani issue ba siam jong Assam but ula ai full assurance ni ba ya kan ga opos ya ka balasna ka snong Sabah ki dei ban pensange mardo